Kua whakatakoto mai a Huhana Rocks I ona whakaaro e pāna ki te kupu whakapapa I tuhia rā e te umanga mahi tī hāte e Mr. Vintage ki runga I tētahi o rātou kākahu. Hei tāna he kangakanga te kangakanga a hakoa kei te hea reo. He kōrero whakaniko whakahauea rānei I te reo, koina te pātai. Koina I te tīhāte kai te whakahōha I te taurawhiri I te reo Māori. He maha ngā tīhāte o tēnei toa kai te whakatū I ngā peha o te tangata. Pēnei I tēnei e whakatoi ana I te ngā kaupāti o te Pākehā. Hei tā Mr. Vintage, kua roa rātau e hanga tīhāte ana hei whakakata I te tangata. Kāre rātau I te hia takahi I te reo, ki te tono mai te taurawhiri, kia huitahi rātau hei whakawhiti kōrero mo tēnei kaupapa, tēnā ka whakai atu a Mr. Vintage. Hei tā Huhana Rocks o te taurawhiri, he pai te whakamahi I te reo, engari kia auaha te whakamahi. Anō nei hei tāna kua hangaia e te tangata kuare. Kāre tētahi atu mā ngai o te taurawhiri I wātea mai ki te karere I te rangi nei. Raiha Johns, te karere.